Бұлдар хизепле телеграфисем пиренгелес уч эфирда ирхи тевел. Пирматравара хунара паян Анатолий Хмыт Сиравища. Халихев гатра пиде онышлы ишлеген прозаик. Иргун бұлдар. Сылық сынады пұрнеде. Сылық сынады. Тюрек қалза харар хизепле телеграфисем паян пәдімден жери Сиравища сен куня. Епен шавятпа сиреде салымлатпыр. Кашне калемдыт маблегеншин Сихынны шак профессибе, ибир евлаган, е шираган. Уяв я тебе фурнеде. Анатолий пирин телеграфисем вали иду хаталесе келдене? Терезех. Піремеш идуын дел мана хамай яланақ параган иду. Хмыт хушмаят мне білдереттесі. Шавы хмыт яда алландарса параган болзасын баян кегін, всяк кенегіне парнелеме кымыл бурман. Икемеш идеве, икемеш пирен халі аслы варжа пәтнерен білбілішіл жидет. Шамын бада шак кенегене кәне қышпыр повестен бек алавзенде, манын варжа құтшын салдақсен сынарызымге бұр. Ша сынарызенде камда бұлін аза илзе паян калаят болзасын, тада выл қышк произведениезенде бұл. Ша сынарызем пұрман, вара икемеш кенеге шамналегет бүлдеді бебі. Кенеге халгана тухна анжақ вулаганзем пиде сахалыне гура хуравлаган туба нешедесе иккелензе дырадыпха. Е волхайлавзем малдан да хашад журналда ташта впечатление. Терезех, меня калавзем повесем, ну моя жажак анда кусюляннезем калавра книгере печатлензе духна, тогда хашпер произведение земан уйрым книгене духна. Шамбада вулаганзем полнах пульдедеп, шамбада сейчас нарзене хазень останенча астрады цайлма пулдарна. Шана жанады паянгем. Епке аплашанам, хизепле телеграфисем пиримбе шихын малый телефон номері ялан хилех. Экран шинже буляла шичиширымдахар алу ташангравлар. Он зрубишне май бурбеусы курса паянгехын ана хавырда идысем вама пулдарадыр. Анжах чималдан сирден терс хуравык цейлешіне бір, мышындесесін парнизем сире кетеші. Анатолий ебеплетевшкеға есе инжетре тудар республикинде шуралзаюс нечвашади, адял хран, пирен тепхуламыр, шубашкар, міле курначы, міле илердетші. Аякри вежень кайыкпек, шүлдеш шыпчык юрланы бек манжын бол шубашкар болна. Анжақта мен ажаран шағында шубашкара келзе кургаска әметсен болса манын. Келзе курайманын де? Келзе курайман. Шүлі инжерек болна, онжық неге замана бада баллақ. Салдаға қайзасын, салдақыра вара, хамын тілеве пұрнышлабақ, тезе әметлендім, салдақыран келзесін, шап әмеде пұрнышларым бебі. Шақ шубашкара келзе малдан аннеде мана күнда ярашын марча, аннебе калашырым да не қалып, пшитсе шубашкара мне кураз келейтма, шам башиш каяды паннедерім. Ялнанденде гундай келзесini кайла таврынмаса келе. Бара ебе шубашкада келзен, турбулышы, вренмекедем, френзе бедердем, бара шагында хилдым. Вренмегененде ядырласа килне, тақшана хеметлене шерек, шаплавет чуваш филологиен уйрымне, ундюхненде история филологии факультете шаплавет. Терезех, ага. Меншен, кундай паян тода дебір пачек кенеге зегілдім. Шак кенеге манша банас туллин палырты деме болдарадып. Меншен десен ұлт шитчеміш қалсенде пирен первағатыра чевашчылығы бе литературы врент мереш шкулда. Біле районда был? Эбі қам Шуралза юсіне Тударстан Республикенде Ақсу районенде таргын яленде пирен. Шак таргын яленде бұшламыш класс білерінде қышым илдірек еліне көшірмір, илдірек елінде пирен учитель шукран, шак ұлтта шитче сақыр класс шене жолғышын біре тейін чевашчылығы вретме бұшларыз. Біррегінде біре макулатуры деймей әдіс. Хал машины келмендірен әбі пықса жүрерім кінегізім и ман урайыне шак кінеге келзе дұқыра. Эбна илзе ұша бұқырымда чевашчылығы бе тұнзықланыран жи совызыне бұлама бұшларым. Кайран қыжалы не пықсасын, онда кам гына күжерман, күнда алға азымағы дебір, Митта Василий, май күжары дебір. Выл Мусад Жалилен, тудар поеден, мабит тетради ятла. И тогда шак меня президент не бұлама бұшлазасын, эбе мен ландам. Шин варжа видер тухна салдак, варжара тыткана лекнескер, кайран мабит меня терминде был нескер,
тер Адязым Валли, сәмбек шыл ерзе, выляза, кулза, шымылын совызым фирма бұлдарны тіліндері жымана. Шамғышын ебі Муса Джелен биография бен интересіне бұшларым, онсықышын ұтты негізіне вылама бұшларым, варжа темі бе калпак кажарды, партизан отряде земшінден калашма вылама бұшларым. Вара шамбек хулен майы бен ебі литературна кірзагарым, вара шаун тюхне мантюндра шамбек выртын әмет пшуралжы. Поэт пулас килде, совозым ширас килде ман. Телеграф система шынграласа хитросте, итлезе бухар хавсене. Алло, итлет пресере? Үргін бұлдыр. Үргін бұлдыр? Сывлық сынат бар. Пірлеміш вопросне калашсын. Тархашын. Хурани тюк өвілі тарғынзам. Таразех. Анатолий Хмыдан хушмаяджа, Хмыд тени, хура митюк өвілі Тарғынзам. Таргынзем. Таргынзем. Терезехе? Изір кам буладыр? Римма бұл жебі. Татьяна. Татьяна калыр қадырғашын. Шак вұртынлыға изір үштан діпчезе білдір. Манын бұл шылзым троюзный. Висты крыс, двоюродный апа был жего ман Татьяна Ивановна Ефимова. Ага, Шубашкарда бурнат. Наплавал поледехинде. Юрай тавда буш. Сирен вижу букри апрышта бурнат Шубашкарда. Шубашкарда бурнат. Ага. Ибер приехал духну перендехсем ех пызык. Тарганда Ефимовсем Степан еге бур, Павел еге, Андрей еге зем булна, Ванча еге булна. Вот Танян девил перен Павел ехен день. Я поступаю. Педигамала оплата Татьяна батне, ща княгиня сидера берчаплавет. Таразих. Халинде княгиня децадыр телеграфисем похчер машиндезесен иккемеш терес хуравшын тивижеген парниде ща княгей. Иккемеш ыдавне варате бархут ма пулдарадна Анатолий. Кажал пирен аслы варжа батне мелбелешил улдарать. Щагым бада ща княгиня кене кыш персонартым ман ща варжа башигынна взем эшлеща пурнаща вся геройзем биман шигын закалашаща щагым бада ща героин персонарне те булин аза илзе паян калазага варзасын ол пиделайх булече кыш произведенде булны де калазасын. Авад ебер терес хурав кидет перхизепле телеграфисем теленмеле ажа жухне хутхомр киве хутхомр хушинде тупна книге санын шобуна палыртны демелле сана шубах воржетем беширно хайлавсем ташта шалды чи шалды хелехне вратны тада шарагайзасында санын афган варжине лекме тюргильне Мәнендегі шыбайы? Шыбабыл. Мана паргоны бі қам салдақ района шырызыне пықса тұқырым. Анне онда мана мабада шырзаянынде адямды санде шыралсасына раскал пулмары дейді. Аннене хурав шырзаядым, аннемде манан раскал пызык ебе телейлы дерім. Шағынбек мәне паян пулман курман тенжене бурза жакланны жон варже бирге калашман андем жухне анне батне жирман анжакта ша раскал дени ман бурнышра пурвал уже шана деп энене деп межендесен шак Муса Джалили книги манала лекни дел ман хайне верле мен шулуща бади дебер он зарбышне шак мен варжера тузем шинде выртна жухне хаман умайып хам жамек теллеллартрым шак Шубашкара ситсе курас келет шагында хам шак тузем шинде мен горныне мен туйныне хамын хайласым жен ширза барас келет деп ядарласа Шубашкара келдем бренме кетем тада он зарбышне ман бурныш раскале пызык ман ума яланах ырышынсем тел болдыш. Шавы маншын тредехте вот меня азайлдым деп премеш хуткалава жирзап дерзел гереймарым меня их мамиши бетел болдымыр. Она волоса барса волхейн меня мана шулуща баджа кайран тванадыла ситреме тванадылда агивер папалашырым Александр Волков папалашырым втем мана пиде ну май санюзем барса шулуща бурса путиш шамбада паигун литература инде манжын вол ну телейлы шыбати бар телеграфисем кале шынгралса хитресте шигынза бухар хавсембе алло итлет пресере иргун булдар Урагун Болдыр Марина Федоровна, Урагун Анатолий. Салам Иван. Иван Иванович Волнов Мандарачире. Педагомала Иван Иванович. Саламат Сире Панжу Уявбала, Панжикун, Чеваш литературный Чоннисан, Иксреде, Панжикун, Чурашизане. Табак Сире. Тавдабуч. Анатолий, Кошхвакал Мабушларын Жаплает, Эп Санын, Угдарулугаба, Такшинак,
Казаклана, Пундрбушне, Астафарны больше, собаки bir Афган выржешен спектакль кылатын Чабашак драма театрынже. Терезех. Маншут бала, шарaf спектакль был, Академия драма театрынже, хой не тупныче, вол кураганада пидешивых полныче, вол ханешный тузаға барче. Чалынбада, епсире-ексиреде, ырлық сывылық сунады. Сиреде шаплақ бұлдыр. Сирен остында, пайығы, шулаза бұраған қана, шырапсызыне, Numay birinci mabullara tabak siri yükselici ödağlardı, uyarıya cebe salamladı. Тайма Бушах, Иван Иванович, комолдупнышын бирмадашын грал защитсе, шак ырс махсине Каламашкан. Анатолий Дмитриевич, Халинде Иван Иванович Иванов, Академия драма театрын артизы, чываш халық артизы жыңграл защитры бирмбада, ырс махсим галаре, чынақта санын перхайлаву тұрық, Алартначы Академия драма театры спектакль мен ятлычывал камлартначы галзы барғайд. Телеграфизм азайлчыр. Судан иліне тиз болзавыл берін. Судан иліне тиз болдан Афган варжишін денек шеплайд. Терезех, ондай Афган варжин түндер енек дартматырышын пірремешінде малды вырындадырда иккемежі был Афган варжишін жүнне мүлі хушныне дарташын сеп. Шамбада ондама санардым питеш пешелі хушынде болза ердесі Павел Бапедр хушынде. При патырлықшын мне торажать те брачабажать те прихаим бурнусни упрозах варашан андяхта иккежде зем анне зем шинде анне сценарий бур анне земжин тигирле бала шавгатрак иккежде анне немелесиен туныны туймайся курмайся шая баландянда мне варжать тискерлих не сиенлих не кадардастерим шав мне пьесара телеграфисем кайса курнах пульганде Терезех. Если хальгана галарын ворша мле чин чуне поса аргатсах варныне кудардастерим терен. Вол сан чунунда мле ушуну дусаиртерди. Вол мен бу саиртер сан чунунда Афган варши тюсаиртерне син чунинче. Анландым. Терезех, кунда суран был ман пайгунда бур. Суране юлджа, андяхта ацем ушинбе хамар приле служит на зембе галашасан, да мана ацем галаша. Вот Афганистан дра служит на хисметре на азем бурде Карачи лиле шамбекре характерлы тезе галаша. Вот Анатолий бирин десе мен лобка. Меншин алдандарса барады. Вот премеш княгиня галарны хышын хамашы мулдуя бушларым. Романа галарны хышын. Романа хамын чуна романа галарда уны хышын ебе хам туда чемулдарах туя бушларым. Теленмеле кунде темле санаширны асапран хадарса брат. Хадарса брат. Терезех. Хышпыр дюхне, хышпыр меня пайзине сирна дюхне, ся княгереде пайгунда хужаран де хам буланы майда меня вот кущил тухать. Сирна дюхне уйрамах, хышпыр меня сюжет сене сунланы дюхне, меня приквис кунтырсагать. Хам шендерзе, ша санарзене сидерме, ша ингексене катарса баманде мана вайгирле. Авара шазне куларда катартны хышын хамак штак шимолдарах туя бушлап. Шавдабур. Сан нумай булмаш нацвелицы кинде книге презентации иртре. Ша книгенен де шубах унда хотларымыр. Шаплавит? Шаунда үгерне сюжет пурпирен. Халя телеграфизмбе бірле, шав сюжета пықсайлме пулдаратпыр. Тархашын. Так. Туда республикинде журалза юсне чывашади, шархи сметне Афганистанра иртерне. Пенде дохыржыр сагруникке сагрун 20 шузенде тискер шабы жүзіне худшынна. Воржы вуди видер духнакатча Чываш патшалық университетен, исторби филология факультетенде Чываш уйрымынде асабелу илне. Ундан башу башкарды вунза кырмышкулда, адесіне тавантирхебе литературына верендет. Республикан тавадевишле учителя хисепле ядада девишне. Студент чухне хирма бушланыскер Анатолий Хмыт юлашке вахытра Афган варшине халалана темише кенеге гларчы. Телленмен телекре твады повешпе вун билик калау. Хашпаризине анта кушуланне жем кенегере пижетлинзе дукна. Анжакта взене ондюхне эбе хам редакциленерен, тада клараган издательствода вырыстен болнаран, онда геноштем нумайгарыш, шамбада хал шак ябалазине материал зене перлепуштарзанде, лайхра хитререк редакциялете кларма эметлендим. Шаб эмет бурнышландин деп аянман. Кашни шаб жыра хайынне курать.
шав ужира. Шамбада терле енле шавартарда лару турузине сулнаса паныл паегун Афган варзине тарандра курма туйма получать пульдерепеп. Шамбада мажан паегун давал Афган варзи чунжерерия. Шенегенеге хытлавне келнесем хушинде Анатолий Хмыдын хайлавзенди теп сынарсемде бур. Візем ширавшы баюнашар маджахетсембе шабычна. Калав бойшрейсем чын бурнышра болса иртни. Шав чердамыга автор хойду сейртерни. Черрен сынарласа дартма булдарны. Вулаган сене пушех пылгандарать. Хышне бірне вуландық үшін күшілбе ларны де бұл жедемелі. Мүшін дезесін сынарзен сингерлі шыбе юрадаган шинзен бір-бірінбе бұлайманны мана биде пожырғандарчы, көляндарчы шанбада нумай туйым жүратры көкінеге ман чунра. Телленмен телекинегене Владимир Степанов ширавши редакцияне. Вол эштешін хайлавесене Афган варши видер духна орован гимне десе хакларе. Хайлавсенте сюжет лунизне пиде лайық пілзе, ширзағыдар зәті автор. Герой сен характерзене шудатса барад, сынарласа барад. Шауыстыра герой характерзем тірлерен, шендесем тірлерен. Онда көшт хұрағанни де бұр, пиде паттыры де бұр. Анчақызен переде бұршырат кайла чакмаш, юларсен сутмаш, яланақ шар дивиші, шаржыв. Мұнгымылығы бірге яланақ шутлашым. Кенеге авторы сынарзем керек мүллелару дұру дәріслевінде де едем тисіне упразахварныне мала хурать. Ширавша әмірхи үйдузене шіклесе мінлет атсабаныне умзмахра Николай Осипов литературы тіптевші тәплендішкеріне. Шавынды каларзенде хускатны үйду проблема візем варжедеми бегіна жығынман, візем эдемліх, шинлық үйді візем бежігінні. Уйрымақ шамрықсем, үсе бұраган ору валли, салдага, паян иран салдага гагансем валли, шавдері мілегамала пұрны жаверендеген хайлавзем, пулзадырашы візем. Вот калы бір шылдырзем виляны гаш ятлы калавынже, шавдері чуна бір задимелі үгерчек, шавығытрақ, шавдері сынлықлы, илемлі литературы жын, пейренчева илемлі литературы жын, бір композиция сюжет тележинжен жергелене халги вагытри чигонышлы галавзенжен пери. Юхма Мишине, Хведера Гиверия, Александр Волкова, Хоин, литературы хреснаши вырынне хураган Анатолий Хмыт, Тулын галасан хура митюк ывыле таргын сень, Афган теми тебір игі роман шырмалықта шиделік ледет. Шурух каллашеш. Инде нарусуехен вумбилик машинде пиринчарсене Афганистан ранизе духны водыр перешел щитры чаплавет. Пирин чвашсен день. Унда ебе интереслензе бохрымда. Пилик пинде улчырда хрувниге ачана илсе гайны иккен. Весен день щер вумбилигише каяла таврнайман. Мен біз кыш суран вал ашамышышын. Нихшан пирдеми суран. Паян ща Афган врачинде полна виже бинде сагаршер ветеран пурнадинде, нумайше сусырда. Ман ицаблес келеді, Анатолий Дмитриевич. Весен день прототипсем детпір. Пурнышран илне сынарсем. Юнажар хеш пожалдыца крешне синзем сынарсемінде. Шакнегере пури. Пур. Ман онда зем татожах, тислихрень галек. Ну ман чималдан Женя Трилинский жинде на заилзе говорас клетвел пирен паттерн шабыша вильне гатча, пирен чен был на гатча аджа, согат ваня подрилинде, согат тарганде, меня время задухновал, хай шубашкарда чурал заисне булзанда. Унзор бушне гунда пирен Айша Пович пур, Айша Пович ре мансонар Володя Кириллов, вол салдакра дюхне пирен, всякий исторник барсачыл мана анжақта шел бүленде шафербе ол тіл болса қайран пұрны шергелей менде бір мәжінде салдақ шаби евырдара онда посольство фурлы мәзем бұрлы қаймала чанде жамбада онзыр бүшіне додай онда мен мазагарым Володя Лебедев, ман юлдаш, мен салдак рангидесен, хузан вокзалінде автовокзалда тел болдым рантортран, бұл мана уразыр таврынде шел бүлінде, мене паншер операсында апрель уйекінде, мен ішінде шырулза, мене урине жуғатырде бір қайран, ебір игі жыл шырытла қысметре дадымыр болды, тогда да бірден нумайрақтарза, келіне таврын дюхне, вол хайын яла таврынат, ялдан туйдуғат.
Хойн херек атча духна. Шав сюжетанде каш илемлеце литературын шайне сидерде сынласа бадым паянхигунда калажа прой умбай бір шая бала шавлары дуры біргеде паянхигунда унжын бол черери суран. Менчесінде. Шамбада гунда каламалды дақта бурында бирен манет сахрен кизеп вел варжетем бечхланмас вел гунда пирин паянхигун тогырвону мешилги ползаиртнелары дорвасын лазабана везем милиции шинны земчендехне полк халінде полковник сем отставкара хал пенсинде безен калазабана юма хала безене ол ширзабатым те бир ападемешлейзен Афганистан жинден гунда ман сонарзем вот шумбран илне порунна качсем. Адя дюхне поэт пулмаймет ленескер совасем ширмастыным. Ебе совазем ширап, ширнан, де паянхигун кажарайдадып, уйрамах проза баларадып, совизене ебе Шамбек екі гаяна жүхне дей бірінде, ұтсабыны жүхне, шүрейне жүхне, камылбұр жүхне шамбек шергаладып. Совадене ұтсабыны жүхне, онзыртран келсе ширынат болсасын, құғалашлейінде прозыба шинедірса, Турбек, лармалла енді шаплавет. Лармалла, анжақ ларма ұштан вақытне дубан мәшіндесен есі әмірбек тенебек, шкулда, шубашкарды вунзакырмы шкулда, адясыне тыван литературуба телхене врендеден. Терезех, паянхи гонда да саманы улшынса бұрат, пирен предметсем нумайланса бұрайсы. Школ программин тұрық, пирен тәрлі программызем жермала. Шамбек кавыч крайле бірінде болсы мағай, пұжылла жердан нумаяқ бұғадырсы ғат пирен. Андяқта май бұрдюхне ман ширу ене уйрымақ февраль зенде бұшлана пеп, лайық әшлеме таджа. Енденде жак февраль уйгенде ларза фирма бұшламағарым болзасын, анлы калы бұшыл материал зене кайран шираймастып. Кайран ман шуғыштемде весе бүдесе, сән бада иргене ирехтарадып, иргене тарзатейсе майлаштарына ғысын, сідель күшінеларадып. Хал сәгетсе ман сағалдарақ, сән бада бұнны зене каймалы, иртен пірер абза сирма тұржадып епсән бекірек. И качпа. Аплай зұховнағу тұрышса, синедірса, әштеттереген ширавиша? Тұржадып тей бірінде сән бек. Кулен шираган ширавиша? Тәрлерен болады. Қышпыр дүхне екі қайзасын лайға ширнат. Майбен, басқамазыр, хулен, пәршер абзас, екішер абзас, ұмбек кетімде болғалашы, ұмбек консем. Паянхи хула адисембе ішлеме мүлерек. Мүлерек бұл паянхи хула ади. Ашамыш тілгіне, тван тілгіне, чваш тілгіне вренешіні, мүнбегі скландыр займалана, мән интереслі ұншын. Мүле ұмба пірділге дұпмалла. Тәрлерен бұр. Андяқта паянхи шак мәне самана ұлмажында вғытыра, уйрымақ чеваш телегіне юрадаган зем елдіз пирен қаласым. Өзем чевашла лайк калажаша, ашама жынбек елде чевашла калажаша. Веренес деген маррисемінде темлесір айкине кайза бәтірес. Чевашла білестейган зем, калажастейган зем, өзем бек алашмада камалла, эшлемеде камалла. Өзем бек эшлене ғышын, урықсы миртерне ғышын, хывнада шамылдуян. Шамбада бұл самана тей бірінде пренден тен лайықта де бренден тен назарда бұл. Анжақта ажазем бұр ашамыжы брендетсе башла. Ховырын ажазем бұре? Ман бұр, ман хербе өбіл халі мұнықсем. Шиденеші ебі хал куға жібе азатте. Бұл да житірімінде шамбада шұры соғал үстермелігіна елад. Апландисан шкулды ажазіне гына мар, шав ховын шкулды тивишне келгеге дұса бұмалла. Терезех, Телхене вренмеле, ажасыне, мұнықсене? Терезех ман пір мұнық мұскавра врене пұрнатынде болғал. Мұскав сенні, икемеш шубашкарда. Кәсен мұнық паза мұскаври бекаласына жүхне, вәрежен бек выляза кірзагар мұрда, чевашлагалашма бұшларым. Малдан ергелек выляза будымыр. Кайран олан мансы мақлекір деғана, әде пұшлары мангуажа. Мұлан мар малды, мен әтек хадет көтеп. Аленор итрымда әдір деп кілде чевашла калажадыр имара. Калажат бірдет ергелек, хали чевашылығы гынаман, де вырыцел кебе чевашылығы гымар, ақыл жаны итлігіне де врендешін ханде өзім. Паллах, мүшіне сұладжан вишеделге білесімар. Терезех, вот шамбада, мене онланза илдімінде, халадя бәгалашы май, вылянымай, вол чевашла онланныне онланза илдім жан жүхне. Бара-бара, шамғышын, хал мұны кілдесін еп чевашла гына калажады бұнға. Калашма тұржадып. Хал мүле ішпе ларадын, мүле роман ширадын, халінде роман зем күтме бұшларым ұрсанран?
вот сывлыге болзан вагычы ситсесен, трахта роман жирма вагыт кирле. Кала бышлы материалдым жирма, она межінде сонарден пуртха. Кашни знара шугатсаға раз килмес, кашни знара хайни еврлих негадартмала. Халенде бе турай ятлы материал баларадып, поезд шайне шитне волман, анжақта ебна роман ашидерешін. Турай волман, пангигонынде теваш литературынде берен Яков Карил, мне ухсайын Келбук муджибур пирен, хузангайын поэзинде пирен тилли бур. Шамбек шымыл произведение был, проза булать. Онда тельдел шамбек поэзинде кштак кущаган зинде булгалашаганде проза булать. Ман турай, меня кышкана бурны сиран укмах рағылнан ман шин рахвыл. Терле лара дорозен лигеч, лара дорозен день был, анжақта яланақ шенде рюзе булзаду хати. Халвал Афганистана лекар болман, Афганистана да анзартран лекар был, хайни кажарда меня упмахлых не было де беренде Афганистан дравал хал, коллег меня тут меня торзаевлать хайзен чазин день, вот Малаланде олман он дашен дерюзи булза келет каялда тавранать. Шадрантень комала Анатолий пирин темше секунд юльде хуравне хугала хадргашын. Кунда Вилензеркайгар Юринде Иван Васильевич Сонаря был в теме Беширная бана, унда был меня Люда Афганистана Гаймадарзасан. Те принятия? Те при мен Саламбек, меня Сардитек уйрылу палы произведение Сонар. Пиринкаларым воходжа вишленде, хизепле телеграфисем, халинде сирмбесі булашат пар. Те бірітлари гунчень, он что гун булдыр сирин? Сывы булар. Тавда буш.